lot of international journalists. I would kindly ask you to start with your questions. I'll translate all the answers, and then we'll do the rest of the press conference in Croatian, if you don't mind. I'll translate a few first questions, and then može da me... Kad imaš mikrofon, ajde. Pozdrav dečki, ajmo krenuti odmah bez ovih sada, puno smo pitali o dojmovima, samo dajte nam vi za početak jedan i drugi, o Englezima nešto, kako po vama u toj utakmici prvoj koja nam je sad već ovo utakmicu. Dobar dan svima, pozdrav za sve. Pa mislim da su naši suigrači već puno toga rekli, kao što ste vi rekli. Ja mislim da je najvažnije da sve ovo što smo do sad radili na ovim pripremama, mini pripremama, da sve to sprovedemo na teren, u svim nekim fazama na terenu, da pokušamo staviti na teren sve neke izbornikove zamisli. Tako da evo, mislim da ekipa je spremna, znamo da nas očekuje teška utakmica, moramo biti kompaktni u svim linijama, da ne dozvolim pred njima previše prostora, jer znamo da imaju dosta jake individualce koji mogu riješiti sa nekim potezom ili sa nekom kretnjom, tako da evo, mislim da se sve to ide jako dobro, još 3 dana. Spremni smo i očekujemo dobru utakmicu. Pa mislim da je Duje sve rekao, očekivano, bit će teška utakmica, jak protivnik, dosta dobri igrači i mislim treba ćemo biti dosta kompaktni. Biće i u fazi gdje će biti teško, ali trebamo biti svi skupa kao ekipa, boriti se do 90. minute i onda ako Bog da izvučemo pozitivan rezultat. The question was about our first match against England. Due said that I think my teammates already spoke a lot about that over the last week. It's up to us to show on the pitch what we practiced over the last 2 weeks of our training camp and try to make everything that our head coach has in his vision to make it work on the pitch. I feel that we are ready. We know it's a tough game. We need to be very disciplined, compact in our play. We know how much quality England has individually. There's 3 days left. I feel like we are ready for that game. And look at it, we know it's going to be a tough game. It's a very strong opponent for us, so we know it's going to be difficult, but it's up to us to fight for the whole game, and God willing, we'll be able to achieve a positive result. Može, Saša? Pozdrav, momci obojci, Saša Ugonić, Nova TV. Pitanje je za Duju. Duje je bio si jednu sezonu u Southamptonu, osjetio Premier ligu, najjaču ligu svijeta, pa zanima me kakva iskustva vučeš iz tog vremena i je li to na neki način bilo jedno od ostvarenja onih igračkih želja da se opuštaš na takvoj seriju najjaču ligi svijeta. A za Luku, tebi je već duga sezona u Španjolskoj, imao si prilike naravno osjetiti na terenu izravno Juda Bellinghama. Zanima me, jedna od najvećih zvijezda engleske reprezentacije, ali nije sigurno da će startati. Engleski mediji najavljuju da je realni čak izbor Rodgers i zastavno Vile. Kako si ti doživio u tim izravnim dvobojima Bellinghama kao igrača? Jel te iznenađuje ta činjenica da nije siguran u početnoj jednoj situaciji? Da, ta jedna sezona je iza mene, ali ja bih rekao da nije ostala baš u najboljem sjećanju, s obzirom da smo ispali iz lige i da nisam baš igrao onoliko koliko sam htio. Ali, kao što ste rekli, da jedno lijepo iskustvo na kraju, osjetio sam i Premier ligu i te njihove stadione, atmosferu i sve što nas je engleski nogomet, tako da, evo, s obzirom da nije baš ispalo onako kako sam očekivao, ipak nije sve bilo tako loše. Mislim da to je jedno iskustvo da što se tiče engleske lige imam, ali i rekao bih, ali više i ostalih liga koje sam već prošao do sada, tako da mislim da sve u svemu ja sam spreman za Englesku. Pa mislim, Bellingham je jedan od najboljih veznjaka na svijetu. Iskreno, čudilo me ako se ne bi našao u prvi 11, ali strašan igrač, doživio sam to više puta kad sam igrao protiv njega i trebamo se paziti njega.
question for Due was about his experience in England with Southampton. Due said I played one season. It didn't go as good as I hoped. We got relegated and I didn't play as much as I expected, but on the other hand it was a valuable experience. I experienced English stadiums atmosphere, so it wasn't all bad. I also experienced playing in other top European leagues, so I feel ready for England. Question for Luka was about Jude Bellingham, because of his experiences with him in the Spanish league. Luka said that Bellingham is surely one of the best midfielders in the world. I would be surprised if he wouldn't start against us in Dallas. I played against him in person and I felt how good of a player he is. Any questions from the US guys? If no, we will do the rest in Croatian. That's fine. Perfect. Thank you. Može. Pozdrav svima, dobar dan, Ja, Andrej Naštanin iz Hrvatske radiotelevizije. Imali smo tu igrača kojima će ovo biti prvo svjetsko prvenstvo, vi obojice imate iskustvo, Luka je bio u Kataru, vi ste bili u Rusiji. Koliko je važno za ovako natjecanje imati ta prethodna iskustva velikih natjecanja, bilo europsko ili zaštita za legionacija, a pogotovo svjetskog prvenstva? Pa mislim da je bitno da se doživi ta atmosfera u krugu reprezentacije. I mislim, ja nisam imao minutažu u Katru, ali opet je doživljaj biti tamo u krugu tih 26 igrača. I mislim da ću sad imati drugu ulogu. Očekivanja su isto drugačija od mene, tad sam bio najmlađi, a sad sam isto jedan od mlađih, ali opet drugačija očekivanja. Tako da mislim da je to jako dobra stvar i imamo dosta dobar miks starih i mlađih igrača i ovi stariji iskusni isto nam pomažu, tako da stvarno nema ništa da reći. Da, složio bi se s Lukom, mislim da je to jako važno i naravno da uglavnom svi tu imamo iskustva nekih velikih natjecanja. Da je to Europska Liga nacija, kao što ste rekli, dosta nas ima i svjetska, tako da mislim da je to jako važno za ovo natjecanje. Da svi znamo šta nas čeka u svim utakmicama, da neće biti lako i da budemo spremni na sve izazove. Pozdrav dečki, Edi Džino, Večernji list, pitanje za Duju. Duje, tebi ovo neće biti prvi put da otvaraš veliko natjecanje protiv Engleske, bilo je to na Euro 2021. kad smo nažalost izgubili 1-0, pa samo da te pitam o nekim sjećanjima s te utakmice i može li se ikako izvući neka pouka uoči ove sada koja nam slijedi. I pitanje za Luku, Luka Hrvatska u zadnje vrijeme često igra u 3-4-2-1 formaciji, pa me zanima kako tebi odgovara ova uloga te neke desne desetke, jer se izvana stvara dojam da bi ti ona jako dobro mogla odgovarati. Hvala. Pa sjećanja su, mislim, kad se izgubi prva utakmica još na Wembley, onda ne mogu biti dobra, niti najbolja, ali za mene osobno je to bilo jedno veliko iskustvo. Na Wembley otvaranje, iako je tad bila je korona i bilo je dosta problema i sa svim stvarima, znate već sami. Ali, da, jednostavno, kad se izgubi, onda znaš da smo mogli bolje neke stvari, iako mislim da smo tad odigrali po meni sasvim dobru utakmicu. Nažalost je to poraz za 1-0, mislim da čak smo gledali neke isječke iz tih utakmica i to se može poslužiti u ovoj utakmici. Tako da znamo sve njihove kvalitete i sigurno da će nam poslužiti ova utakmica da se pripremimo šta je bolje. Ovaj sustav novi što igramo sa 3-4-2-1 odgovara meni, jer vidim se isto na toj poludesnoj poziciji, izbornik me tu vidi, tako da odgovaram i drago mi je da me izbornik isto tu vidi i daću sve od sebe da opravdam to na terenu. Dobar dan, Krešimir Gotlin, Hrvatski radio. Prvenstvo je počelo prije 3 dana, vaša utakmica za 3 dana, gledajući sve ove utakmice koje vjerujem da gledate i sad se trenutno igraju, vi ste nestrpljivi, niste vas dvojica ponaosob, ima neko koji baš gleda više terena. Pa jesmo, evo stvarno, gledajući njih, stvarno želiš biti na terenu i želiš osjetiti te atmosfere i na stadionima, tako da evo, dosta su se već odušile ove mini pripreme, zatvaramo taj zadnji krug.
Ali evo, kako i tako, najvažnije je da ono u srijedu što nas čeka, kad izađemo mi na teren u Dallasu, da budemo spremni i da ne izgorimo od te neke prevelike želje, jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati šta radimo i onda nadam se da će biti dobro. Duje sve rekao. Dobra majica. Pozdrav dečki, veliki novih 24 sata. Evo pitanje jedno za Duju, pa ću jedno za obojicu. Duje igrao si tu englesku, već šta smo spominjali, ko te možda onako od ovih engleskih reprezentativaca najviše impresionirao na terenu dok si igrao protiv njih? A pitanje još jedno za obojicu, kojih se onako kad ste bili klinci prvih svjetskih prvenstava sjećate, onako različita se generacija, pa koja su to bila velika natjecanja? Pa sa te utakmice bi ja izdvojio Kanea, pošto smo bili direktno u dvoboju. On me baš tada oduševio, iako mislim da čak nije ni on zabio gol, ali jednostavno njegove kretnje i njegove postavljanje u svakom trenutku. Baš se vidi da je majstor i zna kad treba, šta treba, tako da tad me baš on dojmio. Što se tiče ovih prvenstva, pa ja bih izdvojio u Beču, kad se to nekako, ja se sjećam toga i neću nikad to zaboraviti, i utakmica u Turskom, iako je bilo europsko, ali to ostaće mi za uvijek u sjećanju. Pa i ja se sjećam te utakmice u Beču, mislim, bilo nas je, ne znam, cijela obitelj gledala smo, iznijeli smo Vani TV, stvarno, poslije utakmice ja sam plakao, sjećam se i mislim da je to najgora utakmica bila za mene. Antonija Tuček, 24 sata, Croatians Online, pardon. Evo, nekadašnja novinarka 24. Samo pitanje, evo bili smo sad u hotelu gdje ste smješteni, u svakom trenutku smo praktički vidjeli jako puno djece, jako puno obitelji koji samo čekaju vaše potpise, bili ste u kino dvorani, ne samo djeca, već i odrasli ljudi čekaju, žele se slikati s vama, gledaju vas kao heroje ovdje, pa evo zanima me možda za obojicu koliko je to pritisak za vas, koliko je motivacija, pogotovo pred ovako veliko natjecanje i možda nekakav komentar, evo ova velika hrvatska navijačka zastava s komentarska je došla u New York, započelo evo ovo već ludilo, već sada ona odlazi u Dallas, pa čisto vaš komentar kako gledate na evo sve ovo što se događa, jer uistinu imate veliku podršku. Pa, jeste, evo, kao što ste rekli, stvarno, svaki put kad dođemo s treninga, kad idemo na treninge, dosta je djece i njihovi roditelji su ispred, čekaju nas, tako da je stvarno nam drago radi njihove podrške i ne bih rekao da je to neki pritisak, mislim da to može biti samo motivacija da i radi njih i radi svih naših navijača koji će biti u Americi, koji su diljem svijeta, da im vratimo to na najbolji mogući način i da ih ponovo učinimo sretnim. I što se tiče zastave, mislim da sam vidio ja neke stvari da se već događaju. Eto, neke naše zastave opet tu u Americi i eto, samo da sretno dođe Dallasa, da nema opet nekih problema, pa onda eto da u Dallasu se naši ljudi vesele poslije pobjede s tom zastavom opet. Lijepo je uvijek vidjeti naš narod, gdje god da igramo uvijek nas ima dosta i stvarno veliki je motiv za njih igrat, borit se za ovaj grb i stvarno čast mi je isto, ja znam, ja kao dijete sam bio takav da sam tražio potpise od igrača i sad sam ja u tom momentu, tako da uvijek ću sebi uzeti vremena da potpišem autogram ili uslikam se s djecom. Ja ću isto nastaviti sa navijačima, evo i Englezi i Hrvati su poznati po svojim navijačima. Englezi vjerojatno smatraju da će konačno bring it home, a Hrvati kažu najbolje kad je najteže. Kako će atmosfera na tribinama utjecati na vas i šta očekujete od navijača? Pa nama uvijek, ja sam uvijek govorio, nama je naši navijači kao 12. igrač i uvijek imamo sjajnu podršku gdje god da igramo i mi ginemo za njih na terenu, tako da očekujem sad opet sjajnu atmosferu u Dallasu.
Može još jedno za Duju. Kolega iz Engleskog se javio, viš pitanje, koja je utakmica, se sjećaš? Alcaraz prva minuta, Volko 14, Čaleta Car 66. To je Arsenal. Vama nije pomoglo, a njima je bilo jako. Je. To je jedna od najljepših uspjeha na koje nosim iz Engleske. Znamo da sad Arsenal borio za titulu i ja čak nisam ni počeo, nego sam ušao u utakmicu u 40. minuti nakon ozlijeđenog obrabenog igrača. I nisam mogao ni sanjati da će na Emiratesu zabiti gol, na kraju završilo 3-3. Tu smo bili čak 3-1 u prednosti i čak na kraju ta 3-3 je visilo jer toliko je bio njihov pritisak i baš se osjetilo. Ali jednostavno ta njihova atmosfera na stadionu i igra takve ekipe stvarno bilo na lijepo iskustvo koje nosim iz Engleske, tako da pozdrav za naravno. Dobro ste to izvukli. Imaš ti još nešto, Saša? To je sve? Ako je, hvala Duji i Luki, hvala vama, vidimo se na treningu. Thank you guys. Hvala.